Veseljačenje z mamo Manko. Ker ste vi tako želeli. Naravnost iz razbor na Dolenjskem. Zdaj sem vam govorila o rojevanju in o novopečenih očetih. Danes vam bom pa povedala, kako je bilo pri naših sosedih. Marjana in Stane, naša soseda, sta odbrzela v porodnišnico. Marjana je še komaj zadržala plod, In medtem, ko so jo pelali v porodno sobo, ima je doktor Epidur rekel, da je izumil stroj, ki bolečino razdeli med mamo in očeta. In oba, Marjana in Stane, sta se strinjala, da tu preizkusta. In doktor Epidur jo je priklopil na napravo in nastavil 20% prenos bolečine iz mame na očeta. In Marjana je rekla, da jo res manj boli. Stane je pa rekel, da nič ne čuti, In pol je doktor bolečino nastavil na pupu, 50-50. Marjana je rekla, da jo boli zelo znosno, Stane je pa še zmeraj trdil, da ne čuti nič. In pol je dal doktor prenos bolečine na Staneta na očeta, se reče, na 100%. Marjana je bila presrečna, Stane je pa rekel, da ne čuti čisto nič. Doktorju je bilo to vse skupaj malo čudno, ampak vseeno, rodil se je zdrav otrok in Stane in Marjana sta šla domov in na pragu hiše našla poštarja, ki se je zvijal od bolečine. Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko so Trisa prikolice. Tale naša, skozi za mano hod, kakor je na parkolca. Kamor ne morem iti. Avtomobilske, gozdarske ali pa traktorske parkolce. Ni da ni. Trisa.si.